Kakenhuan kisau tuli kiseng bahalang ke jela berkentup ke KSU, ke FKJGP, ke RBYF, bat ke HNYF. Hak sing pale jeng katayo ke lalit pet bat aimen siam yu sordar ke senang umwai, hapadeng ke jingsha sumar jeng Hashilong Civil Hospital, ubala mensau na ke jingsha tombor ke belajar hai icamati menha ke arpu praterik jong ubenai balalit. Kinoya lam jang ke sauseng bakan thup yo Presiden ke KSU usamla Lambok Starwell Marngar, General Secretary Somla Donald V Thaba, Presiden ke FKJGP ba Welbert Rani, Vice President ba LD Newton Lingdo, ringkat bat kiwe ke dekat bat kinoya lam ke RBYF bat HNYF, kilalet jungo bat Aiman Sim yo usodar ubat tingshan wanwar bo onyo no ya kemet ke bakot bakya bat kila airu ya ke song jing arab ba un pendan kam ha ka jing sya suma. Habayakran bat kilat pathai kubor ubat tingshan wanwar ulayathu manakaliang jukmu uladap banlum ki kerteng jong ki khandai paungut ki barjala ki baladon kti ha ka jing hyarthma ha isya mati. Ulapan tepru ba ulapan krek ban ujor no dak ejahari kini ki mender sakipulit kena bakin yo ban kem mardor bat ban penshitam kat kum ki kendon an. Ulaong haduk mentah ki pulit ni ki majestor kem semlawan toket nilum jing tip na u ha ka bede bat ke jing ja ha isya mati. Bat ulaong ba ulayo jing tip ba ki babun ki barjala ki badan kti ha ka kam thombor ki lapet krat sha Assam bat syari Bangladesh. Nalor kani ulayathu ba menteri rang ba kejala menteri kampo ye bat menteri kakot kakya kilawan pet ye u bat kila kular ban siu ya baro kijinglut jingsep ndoi haduk menta ulah ban se ne ka pelala jong ban thit ikidawai dashin ni ya ka bam kadi Shushu uba tingshan ulakan tu ye usodar ka maulong uba es lalu baudai banlum kerki ya ka dorbar banyak keren halor kijing bomdan kijing shong suk shong san hakashnong isamati bat ulapan paru ya kecing benyau ba ubak lalu haduk mentaru shim lawan pet ya u wat laudan pedeng kecing syak suma ubak tengshan uduk wei na pedeng kiri orang ba ki bala mensau ha kecing wan tombor jong ki mender ha isamati bat ha kani kecing ja udukhat ke KSU ubak lorsha hinyota ula klakno namar kecing mensau jur bangin adep lies kun ya ke kerteng jong ki tu ki mender ki ba mud ban bom shimi ke jingem jongi wi samla mo bat kumju nga ti yo baki dona du khandal pemut kada jam shim lu ka lis ki kerteng ki ese ngala banyo ta ka lis to kini ki pulit lawan shim na me ba statement na pe hadu kat kini sini kaleng yo ka police department padan bawan manoban keli lor kani ka jing sya syo jonga bo ismati em na kaleng jonga da sisin ba ko bangong ka kali kala julor ka mobile kala hab bar ka jingim ru kala lain tengah ban fai kin po afaya le se na kaleng jong kir kila ada lupa ka preplan namar mo haka bompoi perkhat itu dala wai ka meeting boni ki bela lek pai ki traditional bela pai remasen kut ka meeting pad kiwan man thom na ko man kila don sang kan dien gon te kan emut ka don lupa ka ai ka ba kila don ka preplan bi te don ki ba udan utu sing badan mentang to po bora dunar dei manipuri ke mo la pet bangla tu dei badai akhmat ba badan keduka de po ismati riwat kita ki prangut ki belah kemru adu menta ngintip sei keset matraiwat pinong to ko pempa yo sonduri kiru la kem sianam kem solo da kem sia de beninja enti basai kan mata teng hi dar kem khot sang balang wasahid mi headline na mi bador badar rai kombini ki breu ngoba adu menta ada ki keremdal ngalawan ong tip ki buri sanu ngim tip tendai na kliang jungi misa persang banwa saya gitu kem berkisat kenang ba kanyat kalenti badai bat kita barang ja di empat ngat tu natrai ka liang ka polis men ka dendap ka jong kamrang dan ayu ban ong lor kani ka present the law and order situation ka ba kala long ka fall out na ketika chamati incident hi ejeng sisa kumala keren kisngi yang bang bengia ya ka democratic movement ka jungi ban persa si ang jumpa ni dawai ka LP adu penai no pra ni sedang nadu sauter jong no pra ter
haduk ini kermat tang yang ter ngin tang sakmat ini jinggalang ngajungi kam chumladan gunu jingjia rai tang tu kosengi po chamti ki mi ini ke ibarokan hari habingi wat ki input ki bangiyo na po golong ke jingjia tu sengi kam dai fujiarang khat kali long well plan ini ki barjala tingos ngoban ong ba kam smut bangi thau ngi ke jingklumar rai kum ba golong mata ni barjala ki thau ka jingklumar nang thi na chamati menta kapur kelang so mangangati yang ka police department ka salia ban chief statement yuni yo mi shu ki kertang mi shu kertang sti habit kam shati takim kwa ban penista menajong ki kwa abet baka ka situation ka long normal no good ban ong ba situation ka long under control long normal kata kri jing kwa jong government ada nganong fi government lada fim kam mi kebutan kti lanu no no em kanam ka situation kanang sniu ini skol tungi ka song kamram ko jongka police department ko dak kem prangot ko office yo patai sodar mentaru ong ba nang don khandai pongot kam nam kam kata ka song ka jeng start jang sarkar le ka jongi ko longi ha penya do jong lati ki bar jala ki baswan song thap mat ki sedang ban klumar senong lang ban keni ya ko hok trai muluk daleng ni mana ka song start